Yo, kan nou kob ben? Yo, sa na pen apwe men? Yo men nou isi, sa ken kob wa men? Ay. Yo, na piye separe men nou bien. Yo, Mesi ava nou gen kob men. wak gen la men? Nou gen kob men. Ou kon piye? Nan sou dari par exemple. Ah, bon, se papa, ou kon piye? Nan sou dari kob nan. Esko kon piye kob la avek et li? Nan mwen se babes di konen kon koden an chelo men. Yo, bam tou men, we kom sa men? Wè, jen nou kote fe la men. Bon kom sa nou telman redzi nou swe pou kom sa baz. Mbaba se ki ou va men kon piye tet kob la men. Pose nou men, pose men. Ka kompon? Men telman nou redzi la pou nou jen Yo, kob sa bam men. tou men. Ou gen de me, ou gen de piye. Mem jem redzi, mfe kob la e pou sa tou ka redzi fe. Paske yo debi maki nap redzi pou kom sa baz. Kom so e la. Kon ya kom wose nou voy Koman nou patajan. bay bolade la men. Kale di nou serye besi. Kade Oui, miche nou seye lesi. Seye. Yo son kob men, Wè nou telman mache pou nou jen kob sa ney. ou di men miche nou men? Ok, ki kote nou jen nou may chase pi? Mwen chè travay nou travay men. Debi maki men nap travay, boti sab bay sa ou sa nou, e travay nap travay depi maki men. Sa san jen kob la bay. Na fe la re, wabou misi, mwen ap pali na Nou jen kob, ki bon nou jen kob la men? Nou jen kob. Bo em da bon an kob la men. Kom se jen nou di nou jen nou met ali, e chache wajen. Wajen tou bon sa.